Ngingwakakhoza isibongo entabeni zaSolundo uhlala ngilapha eMlazi. Bantwana abahle basezulwini sibonga ke leli thuba esinikezwayo singabantwana. Sizawukhumbuzana sizolulekana ngendaba kaShembe. Ngelinye ilanga inkosi enkulu yasePhakameni uPhumalanga Sikothe esendabeni zakaMthethwa kwakuyisonto kuyimgidi bathi yaphuma inkosi yasePhakameni yaphuma endlini yaseyihlala ibukela imgidi gida amakhosazana kwasukela ekseni laze layoshona bathi yayibuka imgidi kuthela ivala khona yaseyiwabiza onke amakhosazana kade esemgidini yasiwahlalisa lapha phambi kwayo phansi. Sethi salukazi sangapha empangeni esasixoxa le ndaba sethi inkosi yamaNazaretha yakhuluma namakhosazana kwayikwashaya u12 ebusuku wathi bantu bami ningibona ngineluleka ngiyadabuka ngoba lapha phakathi kwenu njengoba nigida nje abanye benu kuyohamba khambe sigcinane nabo lapha emhlabeni singabe sabonana nabo kwelizayo. Yathi ngoba abanye benu bazalwa abantu abanonya abathanda kakhulu imali abathanda imfuyo uthando lukaShembe kuyohamba khambe luphele kubo bayodayisa ngani kubantu abadla ingulube. Uthi kwathi lapho yayisibiza inyanga yezulu yathi ngiyadabuka mne wethu angazi uyokwenza njani wena esikhathini sakho ngoba ngibona ulapha esontweni kwanda amaqili kwanda igebengu. Wathi ngesikhathi esiyobe sesiphethe wena ayoncipha amakhosazana kakhulu esontweni kuyokwanda abantu bamaduka amhlophe. Wathi abantu abayobe besesontweni inhlasuthu kuleso sikhathi iyona eyobe yephula amakhosazana. Manje nake eMaNazaretha sikule nkonzo okuyinkonzo yentsha ngelinye ilanga insizwa ehlala lapha kaMashu ibineskimu sayo ebebehamba naye nabashu njengoba nawu lapha nje kunomngani wakho omemane naye kunentombi yakho oyitshelile wathi uyeza kwinabatshe lapha elindile Clement awusele wena inkonzo uzobona intombi yakho ngoba wena inkonzo kaShembe iphenduka umthombo lapha kweshela khona insizwa emakhaya. Ingakho noma sekusebuhleni kuthiwa insizwa yakuleli bandla ayimi nentombi emzini kaNkulunkulu noma ngabe udade wenu kodwa wena phakathi komuzi futhi kompompi phambi kwamasango umuzi wengcwele uma nentombi yakho wena uyibambisa ibhakede niye edokodweni. Ukuyala kwethu ngoba ukuyala kwethu akuyanga ukhohlisa nangobuqili nangamanyala kepha lokhu sivunyelwe uThixo ngoba sithenjisiwe ivangeli njalo siyakushumayela sinenza kube kuhle kubantu senza kube kuhle kuThixo olinga inhliziyo zethu ngoba azanga ngelo kutoboza nakanye nani niyazi azanga nangecebo lokufisa uThixo ufakazi senilethile. Uma uyalapha nakuJohn 17 ivesi lika17 ithi bahlambulule ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso. Uma ngabe lensizwa inabangani bayo babe nesikimu sabo sokuqonywa lapha ekhaya beqonywa amakhosazana ngelinye ilanga lensizwa isuka empangeni ize lapha ehlala khona kaMashu babegibela itekisi kanti izoba nebhadi letekisi iginqike uyena yedwa lona oyiNazaretha eTexini. Wayesembiza uShembe ithi ngambiza uShembe lensizwa iphenduka itekisi ithi mayihlala ngokhakhayi uthi ngambona uShembe wesibili mayifika itekisi ihlala ngokhakhayi ingungu mahlombe yayibeka isandla sayo phansi ifika itekisi ihlala esandleni saShembe iphinde iphenduke ihlala esandleni saShembe uthi kwaze kwafika la khona isichitha sonke khona itekisi akekho wasalayo wayeseyidedela uthi yaphenduka itekisi yancane yangaka wayeseza kumina eqhoka umjifo bomvu. Wathi isifika inkosi ilanga lamalanga yathi nguzwile mntanami uma ngabe kuphenduka itekisi ithi wena omemezile wathi lona yebo yayisithi inkosi yamaNazaretha awukube bengazi ukuthi ngimemeza wena bengengise.
Yathi kube bengazi ukuthi nguwe bengengise kodwa into edale ngise ingoba bese ngicabangela laba bantu abangamazi uShembe engithema umemeza ngase ngithi angivele ngoba bazothi abantu kufa abantu kuneNazaretha phakathi uShembe beyephi ethi lensizwa wathi uShembe njengoba ungizwa ngithi mntanami ukuba bengazi ukuthi wena bengengise ingoba wena walwa noShembe uthi iphi inkosazana yakasibanibani wathi yakasibanibana yona iphi wathi lo muntu kangiyazi wathi yakasibanibani iphi wathi lona wathi uShembe mangaka amakhosazana asahlala ekhaya ekhishwa wena esontweni uthi isiphenduka inkosi ilanga lamalanga yathi angazi mntanami noma siyobonana yini kwelizayo uthi isiphenduka ithema iphenduka isihamba uthi umjifa wenkosi ilanga wavuleka ngesikhathi uvuleka wasuyinqamule emadolweni lensizwa ngikhuluma ngomuntu namhlanje akanayo imilenze yombili wanqamula umjifa wenkosi ilanga wayephula amakhosazana uhamba welitshaya namhlanje uthi yathi mayiphenduka umjifa uvuleka inqamula imilenze yombili eyokugcina ngelinye ilanga lapha ebuhleni ayikho into enkulu njengenkosazana lapha kuleli bandla ngoba inkosazana iyona ephatha ngisho isihlalo sikaShembe uShembe makuyimgidi akayi kuyolala amakhosazana engekho ayomlalisayo kodwa bese kubalula lapha enhlansuthini ukuthi nje ayeshela inkosazana ayikhohlise ngoba phela unemali unanemadlana unokhiye ibe nethemba omunye azasho khona ukuthi ngizokukhetha ngoJulayi mangabe ungasafika uJulayi sekuyiyena futhi odama esenda ama message uthi abahlangane eThekwini uphosela umgqakazo uthenga amaphisi uphosa umgqakazo izingane yomuntu phela ithembile kunentshentshana kuyethembisa kanti isigebengu ithi mangabe ikhuluma lenkosazana ithi inkosi yamaNazaretha unyalwezulu ithi ngihlangane noloyibanibani bengiphume egumbini ngiye ethempelini ngahlangana naye ekhala uthi ngase ngibuza ngathi sibanibani ukhalelani wathi lona baba usibanibani ungonisile kodwa Shembe ngifuna ukumhlupha lapha emhlabeni ngimhluphe nakwelizayo uthi ubaba lengane engahlangana nayo ngiphuma egumbini yayingekho lapha esontweni yayingasasonti ngahlangana nengilosi yayo eyobukhosazana ingilosi ka25 iyona eyahambayo yayobika lenkosazana ukuthi umfoka sibanibani useyonile uthi lensizwa kwakhamba kahle nje konke empilweni kodwa mzukwane esayona inkosazana uShembe wayesevusa izikweletu zabantu ayibakwelete ezindala uthi kwathi ngazelelela uthola insizwa ingasazi kwase kufona umuntu wathi wesibanibani kade phela sakulinda imali yethu uyibuyisani bathi lalela mnumzane asidibane endaweni ethile uthi ngampela le ndoda yaya khona bathi mabefika khona kwathiwa sibanibani iphi imali yethu wathi lona kanginayo imali angisasebenzi kwathiwa ndoda awuzami ukuthi ungayiboleka kubani ubani ongamfonela uyifune kuyena ngoba hlukani nawe lapha imali ungayibuyisile uyabona ke labantu laba abanemali ezalanayo yendoda nomfazi banolaka kamase befuna izingane zabo abazalisana ngemali noma ikhona izinkabe ethenwayo kuzona ngazi ukuthi bayazi uma ngabe lensizwa yathi hayi ngicela ukufonela umama ekhaya bafowethu ngiyiboleke kuyena kwathiwa mina mfonele uthi yathi mayimfonela unina wathi unina mntanami uyangaza nginayo imali nempesheni yavaleka uthi lamadoda aye nawo yayithatha ucelemba ishaya ingalo uthi ayishaya ingalo yahlala phansi bathi wendoda akekho omunye ongamzama wathi lona ukhona umngane wami usibanibani kwathiwa mfonele wathi uthi uyamfonela wathi awufowethu nama nginamali uthi beshaya umlenze ngocelemba uthi kwaze kwaphela amagama wagcina ehamba emhlabeni uthi maye sehambile emhlabeni kwase kufika inkosi unyalwezulu lufika kumngane wakhe uma lifika kumngane wakhe lathi sibanibani uyafuna yini ngikukhombisa usibanibani ukuthi wayapi wathi lona yebo udasa limthatha unyazi bahamba
bathi mabehamba nalo uthi baye bafika endaweni emnyama eyihlathi la selithunya lwezulu nangu sibanibani ilapha lokho ahambe emhlabeni akazange nezulwini ngoba wona inkosazana icala lenkosazana kalithetheki ayinantethelelo Imvumeleni ngikhuluma. uthi ngivumeleni ngikhulume khona ngiyakhuluma lapho sengikhulumile bese nisala niyangibhinqa Asiqondane. aselele siqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha kasiyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela uma ngabe sona ngabomsesilazi iqiniso awusekho umnikelo ngesono kepha kuhlale kulahla okukhulu kwesabekayo yebula kwelivusweyo luzawuqeda baphikayo owathela umthetho kaMose wafa engenakhawukelwa Sibondo sabe kuyiphila. awathela nje umthetho kaMose wafa engenakhawukelwa ithi inkosi yamaNazaretha ilokhu ahambe emhlabeni usibanibani akaze ezulwini angazi noma nhlanhla niyazi ukuthi kunzima kanjani kule yangane amawiki phelapha ukuthi iyohlala emva kwamkhokheli ngoba mayonakele le yangane ayiveli ihamba ihlale ekhaya siyabuya ungena emva kwamkhokheli kodwa kubiza imbuzi ezintathu ithenga imbuzi ezintathu ezenkosini ebuhlenzi kube nemali eyinkulungwane 1000 yokuyesula ebukhosazaneni kube nemali 101 randi eyiletha umkhokheli athatha ishumi ayohamba nayo aye naye emanzini emfuleni ohambayo afika alifake emanzini ishumi egeze ile nkosazana lapha yena emfuleni kube no8 randi ewukhiphayo umkhokheli ayifaka ngabe emva komama bese bawu50 randi okwesula ebhukwini lamakhosazana asebuhleni manje le yangane ngoba yoniwe wena niyasebenza ayisebenzi yona le mali engaka nalezi imbuzi ezintathu yoyithathaphi uyabona yena umthwalo awuthwesa lo yamuntu omkhipha phansi wena nsuku ukuthi unzima kangakanani ngoba wena kubonakala imawonini angithi ulapha nje esontweni wena unengane wayizala entombini wayiphika kodwa unathi lapha esontweni ulapha wena esontweni ngoJulayi uzobuya emgidini kodwa uzalisile uhlawulile uya kanjani emgidini nengane ungayihlawulile angithi uyemgidini nje wena kodwa uhlawulile wena kunomuzi wendoda wena othi mawudlula ngakhona twanansi le yamala siyakashembe uvunule lapha iphelele imvunulo ushaya ngengwe 3.5 ingwe wangeke uthenga imbuzi ongcono yogeza umuzi wendoda lo wazaliswa kuno ubuthenga ingwe yesontweni usuthenga umkhele nabanye banemkhelene ezimpangene uyabona nje mawuqhamuka lapho ungaze ulahle ngesagini uyitshela ukuthi khona ibangele esontweni cha maNazaretha Nkosi ayibusise nikuzwile